Welcome to Zo Fantasy Channel. You are entering the world of Soulland. Episode masalampang kan han en let chuadin in beina pui tak tak mai dualo kontinena kan mule ani kha senior ji sui po ditian nena amma anin beina wang khadin alhiam na ve hleti kan hre theya senior login Yuhao adan bena huna chuadin tangu tong po lo lang vele hlolin tangu tong le Yuhao te tang dun chuadin senior long chu an thei top chuin an bei rona an huwa Yuhao in adet gate chuadin biruk pui tumin an tlan cheta chiama ama ero chu senior login lo phain a chan chezoka an tang zui wata episode top dona tangu togin senior long lo ti khomon tumin anin ma chon me kani kha senior long chuadin so chu dragon god em nia lo ti wang chiwar chuadin radiant butterfly li dragon god dragon position a first soul skills dragon wings lapsi alo manga senior long baka Yuhao chuadin he aura chu anlo ti rual thot tangu tongin dragon wings las manga ava attack na chu senior long chuadin akut manga lo dagin a meddar ta chuaya ti chuanin in nei chilin ayin beinghal ta bian mai alan dan chuanin tangu tong dragon martial soul hiadin senior long darkness holy dragon hi angam zok ni na langa ama ero chu tunari hi chuanin an level hi ala insan leituru emawagin tangu tong hianin hetiang charchar hianin abei thei hi arin omlova man lai tagin dragon tlan hi tlan chakle ro puyan lo ni thin dragon god bloodline an nei dana zirin an bloodline quality po hi ain anglo ve thlu abok tuna tangu tong light dragon divine butterfly na senior long darkness holy dragon angam zok anga alan na chan po hi tangu tong bloodline quality hi asan zok wanga nia tundin huna hi chuadin avan ne kan tina ni lo nia chuta le tangu tong chuadin a first martial soul a second soul skills dragon god red hi alo mang le a senior long chu na tak mai hianin azu etek le a rile ta dur mai ama ero chu omzia lutuk chu anei lem melo utong chuadin a first martial soul a soul ring pathum na radiant butterfly li dragon god slatsi alo mang le a anin beina an skills man golden color vel te chu aeng choi mai Yuhao chuanin senior long darkness holy dragon ai khianin utong dragon khi asang zok ni na langa ma se an level khi ain thlau em awang khianin rei tak ting khian an omdon haulo utong khi ka pui watangai ni atia senior long chuanin amma lampanga milo attack na khadin a martial soul khianin ka martial soul hi ati khur thei mole lo ti hetiang ang hi bloodline suppression an tia tangu tong martial soul hi appear zok ti nani hetiang ang hi katon lo na array to view mai lo ti utong churin enge nia e hlau dera lo ti chunglam panga chuna thlok kwala a first martial soul a soul ring pasari na true body incarnation hi alo manga hei hi martial soul true body o kan hriat agin dragon god kha golden dragon king le silver dragon king a ataksa in phel phok ani kha golden dragon king zok hianin strength destruction le defense tak mai achoma ti chuanin wangchiwar martial soul kha golden dragon ni in tuna hianin tangu tong butterfly nen in zomin ain evolve fa dragon god taksa phel le lam golden dragon king bloodline hi senior long ai chuanin an hai zok deya chu wang tak chuanin ama lampanga anin beina khanin dragon rank advantage anei thei pha dragon god light ti in aspire chu wangchiwar chuan chaktak main senior long omna lampanga chunin akho thavuk mai Yuhao point a second soul skills a soul ring pasarina true body incarnation of ice emperor alo mangzui ve boka ti chuan le an ni panhi chuanin senior long chu han beiron le ta tak takin an man ro te chu ain khak rile ta fak mai senior long point
anung lam le malam chu ahoy kolton ve zak zaka Yuhao in a martial soul panhina a soul ring pasari na aman hianin he forma hianin Ice Empress power le ultimate ice hi asang the ang berin amang chuak thei kan ti to kha chuta le Yuhao chuanin dual ice no Empress pride thi alo manga chuta le ice well chu alo ther fair fur senior long taksa then khat chu naman ve a ma se ani ang level sang tan chu boina thamwak alo ni lem lo wang chuwar alo in rol vele a first martial soul a soaring pangana god dragon roar hi alo mang vele anin beina sa rem boka anom na le a chevel chung hing dur te hian a hria thei ome chuta Yuhao chu ama lo lang thotin great snow emperor hen hi alo mang le a attack na ve ti lovin ama zok chu tlem leng phein a thi deuh phung to mai voi khat le tin hodong hen hi alo mang le a senior long chuanin a dragon martial soul chun lo dangin hei chu eng skills nge ni ngai kan wang lai hun vela kir le ang mai lom le ka ni le alo ti a chan po hei hi Yuhao in a emotion manga asiam wang te po ni mana anin beina sa boka ri deuh rem rumin an for siam chu te chu thlipuina sa tak baya tle hum ang mai hiani senior long chu ai sa hianin an tan tira ama ero chu reipo rial lovin chulai mona tang chuanin alo chuak le senior long praiser lo chua natlu tuka wang chuanin nung lampanga chuanin an leng phei ta pota anwa in so na ringot po mi pa ngai tan chuanin chaupuya om le na thamani to Yuhao chuanin snow empress le ice empress te combined power ice snow empress pride kamanga emperor hen baka huadong hen te kamang zui le bok temperature pot lan hiam chak hle in zanhi le somlin hoi lampanga om atopa chuanin senior long po heng vot tak mai hianin ati khal chhodon ni na lang alo ti ama ero chu atop na siam turin he thil lek hi chu atok lo zia po a he chiang veu mai utong milo puiro atia a sol power la bang zong chu ice explosion man chuanan man atuma ice explosion chak zia le lo om zia hi episode ma lampanga kan lo mu to ni kha he thili kamhang chuak theini chuanin be seina po claim tal chu aom phanga tia utong chuanin a theina zong in a attack Yuhao po chuanin a theina zong in ice explosion chu alo manga an trang lutuk chu a ring thei ang ber hian an out chuak Yuhao le utong ten an theina zong chua an attack na chu pui char takhi ani rongo thipui na tak mai na kong big na ya noina lai big anai ang mai hian chu lai vel chu ari rum mai chuta Yuhao chuin atop toem ni ice explosion baka tangu tong attack na nen kan combine phei chuanin grand stolen master full power attack po atluk phahia langatia heti lai hianin black le red color in chopol energy chak tak mai hilo chuak le in utong le Yuhao te chu an nung lampanga chunin chak tak mai hianin an leng phei le ta pot mai an lo lang chiang le dewa atua zok ma chu han thau zui pe hi anom lo shim an bulvela hianin senior long darkness holy dragon chuanin alo hol kwal mek bok kan chak time Yuhao theilowa lodak chuak chung hianin tangu tong chuanin alo ti chuta senior long chuanin nangni panhi chu surprise min penhem tak zet mai tun lai thang thara hianin hetiang ang level thleng hi an ompo ka ring phami alawasin keini old generation te chu nangni new generation te hianin min lo khom tak zetani hi chuta utong chu erin mei channel le mel thatakini kumzan hi liamta khanin keipoin nangma anga nal le mel tha hi katonga sin Yuhao chu en vele thungin ole engpo chu ni se infiam na chu atop twe ti pain de gar hi alo la chuaka du ka thlanti rangche hei hi black dragon de garania darkness element poison apai telani extreme ice nen po lo dolet mala I taksain adolet thei hau lowang nang chu soilo I thianu light type martial soul nei phei so chuadin adolet thei lo le zualang nangma invitla ani lo chuadin ama so ke man ka vitang veikwa I invitanga I invi apiang in invi na chuadin inhung zang ru athleng phazel turani voi khat ka chieranga voi khat I invitang han tan lui deu na in ya piangin ama so I aya ka vit zelang avaya voi kwa I invi tlin huna
in ho theyang alo ti Yuhao ma a Black Dragon Dagger chu a the thla a mani in thadro ti ne na in ang reng mai Yuhao chunin limited Grand Stolen Master level sumkwa pakwa ve si mei chimhang ten min vo vela lo ti minute khat hun ka piang che chumin huwa chunin kanin fiam na chu a in tran tuang alo ti Yuhao chu in Black Dragon Dagger chu lain a han en wang a hu phur ve deu ni ti chu a chiang veo mai tlan chu adan tur te kha ngai tu kwal vel du suang che level somkwa pakwa limited Grand Stolen Master kan hi engti kong zong mai in ka phal na tel lo chuadin kala ka tang hian in tlan chuak theilova rules pakhat kan bel le lokang e in vi apiangin e taksa kwa pan hi isiam zelang e in vit tlang don ti na ni chu lo ti le tangu tong chuadin ni lo ti su tin Yuhao chu alo aw ve boka Yuhao chuanin e tiam tak zeta mo ti in Black Dragon Dagger chu nget tak main a han hum Black Dragon Dagger hi Black Dragon scale atanga siam din senior long hian in anwang lai vela continent afan ko lai vela anei anio me nilo ti su wangdongar chunin alo lati vele trok troka Yuhao chunin Black Dragon Dagger mang chunin a han invita a invit lang zot main anhung lampanga tang chunin thisen hi alo per chuak choi theya a phoizong chunin ama lampanga alo per chuak le choi mai senior long chunin voi khat tin a in visa chu alo chiara a han invit non le voi ni tin a han chiar le a ka tang chon thi khar te hi alo bo chuaka ana viewani chunin nangma ai kha ani so invitir meiro senior long chunin lo ti le Yuhao adot chu kalo ti ve tuang mit tuit la pur chung hianin u tong chunin lo ti ya Yuhao chunin chemte chu phoin a han invit lang le zot mai Yuhao chunin u tong thil enga mo zo du che kanaya ka zo thei chenga ma lo ti mit tuit la de upur chung hianin alo bude umula u tong Strike Academia ka lulai hianin kumsom pakhat mi chau kaniya chuti lai chunin roommate pakhat hi kanaya ani chu soisel bo ma se cultivate that cheve zet mai hiania a mela thain a power po chak view mai u tong chunin alua hianin ama on yom tak mai hi ashia aluna chu a handom ringot senior long chunin a in vi lai chu top lo turin alo lati a in vitlang leta zot mai a voili na chunita atira chunin kan hanin ngai lo view na a anhuwa kanin rem chhowat thung Soul Master Elite Tournament a inti siak na kan tel du na pakhat na loman po kan lang heng he ni tin a han invit le ta zot mai a thi ma nge ya a soi tur ang zong zong te han soi zo adu boxi a o te chu a corner der to te chuanin Sun Moon Kingdom a student exchange na in kakala kalau kir le nu chuanin ani chu kam hu to ta reng lo mai heti lai hianin u tong hianin Yuhao ne na an chan chin hi chiang fucking shelo ma sila ani hi ata na poimua thon thu enge mo chu an nei nuala ni ti po a hre thei kalau kir le zan chuanin si god fate night ta oma chu mi tum chuanin ani chu mei chia lo ni in amhing dik tak po wang dongar ani thu min shil hetiang anga asoi hianin tango tong chuanin a chan chiang faka hre si lo hianin a thin lunga lung chezet mai hianin amit tui chu a far zoi zoi maya Yuhao chu a invit lang le zota a omna le a bulvel chu thisen hianin a koi ta zuk mai chu minia tang chunin kan khovel chu a in thlak dang lam hloka kumkhua om don turin kan in tiamani tango tong chunin Yuhao du tokro adang voi thum chu keima kalo invit ve tuang kan ma chon du nang ti kan in tiam to kha alo ti a trap tapur mai theile theilo hianin Yuhao om dalam panga churin akut mang hianin awak phaya dongar le kai chu ani tel hianin kan in mangai na chu a thuk chho tial tiela amai ro chu kanin kara kanin mangai na dale in hlat zong hianin thil hi athleng chho zel mai a han invit lang le zota jen kun asking la velia ani chu ka chana nang ka huma sakber che khadin ka dongar hriat na hlota kha alo kirta emo katia martial soul fusion mangin ininge yamti ka en china ma se ka hlo cham ta si chuti lai chunani ka hriat chuatak chuti in a han invit le zok nangma eni lo ti hi alo ti ya voi riat ti in senior long chuanin lo chiara Yuhao chu chelhei thei to lovin anung lampanga chuanin atluta top mai tangu tongin alo biak na po chu engma hi a hre thamu mal to lova a bengvel te chu ari deu moi hian ria Black Dragon Dagger chu han en wang pain u tong
eng tikni ai mo nang ma mel ang chia mai chia ilatong ani chuanin ani chu dongar ani nge yang voina thil thleng zong zong hi engma min hril saklo hramang che min theihil tlang se ka du don ani a chan po hlim takin anun hi hmang chho se ka duwa alo ti ya a invit tlang le zot mai a taksa hianin thisen kai lo lai hi a om ve zeu zeu ti tur hi ani to thisen vel chu aluang koi zuk mai a voi kwa nana a invi khanin a ban po a zoi tan huang mai chu chu u tong chuanin a bul lo thleng ve chin a lo man saka senior long chuanin voi kwa chu a invit tai a zo tai lo ti u tong chuanin Yuhao kut chu a bianga chuanin a handa vong vong tangu tong chala a memory seal tu ni om tak mai si gor trade mark po chu nasa tak mai lo egin adar ta chuai mai